أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسند هر شوی الله ربن و رب عالمیا. صلاة و سلام خدا لسر پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک می محمد به علیه الصلاة والسلام و لسر مالبات وی هجا و حوال و گرین وی گدریا خدا دا جهاد و خبات و برخدان کرنا و لسر چغای و پیریچ و شوپاوان بمشن حتی رجا داوی حتی رجا قیامته. دوی ماه شوال سال 1441 پیشتی جتا پیغمبر ما علیه السلام و 25 ماه گلانه سال 2020 رجا دوشنبه الگنده خلیلا گلی تماشاوانا منها وشانک زندگی چه کربو لیبله هایا میشه تو نبو دنگ ندهات مخواسیدم یک دیچه بکن وشانا بریا و به دنگ بو مد بحثال میشه دا ما هناك آياتك وحديثك ما خندبو كاد دين اسلام دا لميش قدر قيمته ورومته وغرينجيا وچيا انت خوازن وازك كنك در حق الميجد ام بكن قالي تماشاوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب. يا محمد ابتشتاقوش كتاب اشترهاتي وحي كرن بخوين جمرو بارا ببيجا وأقيموا الصلاة والميجا خبكن لورا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لميش منع دكيج تقى فحشاتي وشبالي وشتقى قنها وحرامية ولا ذكر الله أكبر ببيرانينا خدا ذكر خدا أبياج حمود شتي مصطرى قرآن ذكر خدايا قرآن قانون نظام خدايا ببيرانينا خدايا أبش حمود شتي مصطرى والله يعلم ما تصنعون تشتاقوا من دكنجي خدا بيتزاني مسلمان قدر بلند وقدر بها بنجهن إسلام دا يا هري مهم وغرينج پشتي إيمان لميجا جبو إفادة کرنا شكر خدا سوزا هري باش نميجا نميج لسر باورمن دا دروجه دا 5 وقت هاتيا فرض کرن دوی مجاره دا حضرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم وها فرمان کریا اسلام لسر 5 رکنان هاتیه آوا کرن. یک جبلی الله تو اله تنن یعنی جا الله پیو اله کی گو قانون و نظاما چه بکی امر و فرمان الما بکی تشنا الما سربست و تشنا الما قدخه بکی کس نینا نلایق تو کسیه جا الله پیو و محمد پیغمبری ویا و عبدی ویا. یاد دوا کرنا المیجه چوینا حجه دعنا زکاته و گرتنا روژه هیوا رمضانه. مسلمان هجا نمیش هر دم رب ما دده ببیر خستن و دل نرمیه چید که نمیش مسلمانان همی جوره خرابیان و حرامیان دپارزه جبرگو نمیش خدا تینه بیرام رو ایدی مسلمان نکاره میله بده بال خرابیه و بچعبه که خراب میزناک المال و ناموسا کسکی لوما خدا دا آیتا پیروز دا وها فرمان دکه پیغمبر من ببیجا اب کتابا گوشتر هاتی وحی کرن بخوینا اون میجه بکا محقق نمیج خرابیان و جنپاکیان مروبیت پارزه لی ببیرانینا خدا مزنتر عبادتانا خدا بحمی کرنه و زانایا. مسلمان عزیز جبوی تندرستی و پاکیجی بدن انسانی جی گلک فایده نمیجه هیا جبرگو کسی گو نمیج بکه مجبور دست نمیج بگره و جلو برگی نخوا طاهر و پاکیج بکه اب جی تیواتیا گو هم مادی هم جی معنوی پاکیج بویا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وها فرمان کریا کی جان جوا گول در مالاوی دا چمک درباس بی او جی روژه 5 وقتا خوته دا بشو مال سر بدناوی قریجی و چپلی دمینه جا اصحابی خولو پرسیا وان جی برسب دایا گوته نا یا رسول خود ت چپلی و قریجی لسر نامینه. پیغمبر گوت نمیجی وصایا خدا جی بنمیجه گناهان پاکش دکی و جا جبوی افاده کرنا شکر خدا
نمێژێ پێک بینن نمێژ هەم دەینێ عەبدیتیا مەیە هەم ژی جوان عیبادەتێ پێشین بۆ خودا ڕۆژا قیامەتێ وێ پرسا وێژ مە بکێ گەلێ تەماشەبانە ئەv دەر گوندێ خەلیلایە هەر وەکی ون دبینن ئەv دەرە ها خلاسەکا گوندە ji vê dibê gundejêrî ji berê de ji vê dehma here dibê gundê jêrî ئەv der خلاسەکا em ê hêdî hêdî herin gelê temaşewana ev jî mizgefta me ya temenê wê emirê wê 120 sal heye a got li ser niha tê bikaranîn û tê şoxlandin ev 120 sal e lêbelê êd binî de qata binî ew jî berê mizgeft bû ew ya êdî kes dîroka wê tarîxa wê nizanê ya got niha tê ya got tê bikaranîn 120 sal emirê wê gelê temaşevanan bi qasî tişta got wedîtî aw hat kevê pişta gund da lêbelê baş xuya nake عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا حواليك والسلام دانا خدای جوار راضی به خدای خیرا و قبول که سر چابارا أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمن خير وخشيدا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دا خواز و بانگوازی مهری داوی أبا حمد و فصل هرجي الله رب العالمين